Akusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Embeera bwetyo bweri ekino kibeere kyakuyiga eriffe nti nga tetunafa abaana baffe tubalaga ebika byabwe twatulio mu Lugandari abaana tubooleke bishebu ebika byabwe ebyokuza kwija kubatahirira twafiire tukaza kubatebeza impande yibaratambure bateganisa munongo gomwana nomukuru yabahikize emyaka ejo atakamanyire ekika kye yari omukyara nimugira ngu nobo relaxingire munonga kandi abashaija nimanya ngu omusajja aratate tunakora ki konka abaana baitu mubatugambire nabambatura ukwokwe mbatugambire ngo abana baha then ito bishenkazi bishento bahi akire karika tumanye ngo abana bekikechi okutira kuza kutukorera emboza hata na yencha kare na bwashesha azifite tuyina birara byakora nabwecho nindero muranga nanye ngo nyowe na Jemima abana butuzire baba twereke bari abutuzire tubakakase tubakakase bucirikane n'amazimesho bagamba bukata itugambira family ya Kafero ninjo natubyaza kumara ukwezi haro no byabire byarujireyo byajiro mu makuru and of course ebintu nke kubikubaho entungu ko mukahina he kugenda stand still abuka hatari mebyo bwige bana muno bagamba amataka kaga ituru gambera to kwikizobwa kuhingamo abuka tabakabire shuwa woyine woyo omusayi gugurabe guriyo gwa Kafero ningace so hato shange ibintu nkebyo biro muno bugariza enyima amakaso abashija tugezeho nanabakazi omwana obuzaro omuntu joti kande utareba mwana we batatinke shanke jo koshanga nubobora muno musindikayo otene wotimashika yabirarishe oterekaze yamanyabo wabo so abacara tugezeho abana tubereke ahiba kuzara abacirikare kana n'abashija bafeyo munongo ciriyo mu magara abana bawe bacire obamanyo bamanyisabo wanyu kuja wajenzire kandi tutakajena ko muryebe bimuno ba akaya Kafero amazima gogare ngu bajang better than never konka ino bokushanga ngo ibintu mbe byakojira mu ngaro tachibasa kubitanga so better alia bito ihire hecho haroho abakazi nite tume ndetekatekeho hatukushanga ngo mshijo owakuzara mu mwana owabyama nawe ni nko China nkaba China barakune yamba kore nkuto urire no manya nabo mbambendaho ibyo kwehwezesa tuwafayo wagenda omwana tabomwe hazaho akabiri amherwizoba na hezo bwirata agarko wabo China hatcabaho ishe kuri ya China akafa hata katandika korote so mwana China no tembeje bise detorarebere abacaro muri side zoko za Kampala bari stranded n'abana b'abahindi bakaba ryaho bari stranded bakabatweka bagenda heru hati tuva kumanya ho kutandikira umejate yoko za Mumbai inyoni mba nimpamanya ubutawuno bwokwe nimanya nabo wabo bakaba stranded anyway tubendeza okutira tubendeza kubaje mwebare abatiremo amanu ganyu effort yanyu kwasa kuranga ibyo buhangwa mwabitamburiraho kandi mwabasa kurangwa abana aba ubundi buri umwaka mango guno wa Kafero then tubasa kwahura okutinde kuba ntugabane bintu no kubine kubane bikoresebwa otherwise hinaye batandikire kutunda barukwahuza kugira ngo abandi baza kwija kwetegereze bobe babikoze babihireho byahwireho bero baba beneficiaries bonka and we are not even all that much sure nabo naba Kafero so katute mutwani tugire hitwagariza ni twara mugisho gukwebaza buri yomwe ampire birthday gifts izoba eria Sunday na mnonga impangare Ankole Bay Charlotte okurugomro Dubai. Thank you very much, very much. Our surprise gift iyo mpire kontache gamba hana nishimba kaka na komenta ndawe iyo problem atari zabanariza kubonera but of course tugaka tukuwishinga nka program ya Sisimka amazaro marunji kama ko mugisha kwamagara akoze byo kweta order you now uza kubitebya nyuma twaberebere tukumanya tori biro 18
Ariko we no myaka eri above ni mwakira. Alright, program ya Sisimka ikiri munegendo misho turatunje umugisha tuza kwantugamba na Gideon Senyumo turebo kwa heru nibiha ebimutireho engaro ni mureba yizire Gideon Kanosha Kariya rutindo rutarwizo utakaye nagamwana wito batireka tuguze mu misho na program atugambire oya turetera noha akasheshekera izoba. We mnonga sisha chalche na Jemima murire mutani mwabarevi ba TV West amazina ni Senyumo Gideon. Yes Jemima na Charity nguko agamba turi aha mugerarizi aha rutindo rwa Katete ecyato to mwanyogu takagira aha mugerarizi cyato wano enda kugira abana bingi abota kumanya no bota kumanya gira kasente ebya Paulo Kafero babana bo bakiyoni bija ekikuru wabo ina kasente wasiga bintu omunseji koko tungere surprise gift no kutunga abana abor kumanya nabota kumanya kikuno baso kubota kwasa kurugayo kwehozaho ekiko abana baba leta abona mbakire ekikoka kintu kushaba babana ne bamanya bagaruke mbabakire kuko bari obwishe bakiruho ebintu bigendo mu misida kusibize twagaruka muri amagweri izoba no kurinda umujarizi orembo rambara tukatunga mugishana turabwamo umujarizi bito umujarizi nibwo mu district zirengiro mu mukaga ndakusibize nyine Simon ogunwe kamwakira aje tugambira ekitinisake kandi kintu kumanya mu byone byarukora no kureba ngo yarinda umujarizi ogunwe aje mu cyaje kone yasku yahumwire nayija kwata Simon live at West na mnonga ramse abarebi abwaki umujarizi yebare Senyumo Gideon na abarebe ba TV West kandi TV yitu yobuhangwa yobunyakare kandi TV ekisiya amakuru omugwire kandi amakuru agarugo nabwo ni Senyumo nyoji niyo TV yikumanya yonka Sister Charity na nawe ino mu studio nabakora kandi n'abanyankore mwena himuri izina neiraka na Sasra Simon kandi bahati the president omusia wabanyankore kweterana international echo nekibina chito cy'abanyankore cyo kushanga mu America konka tugireho chapter ya Uganda kandi ubahati Gideon Nasia Ebrovina ndoze rwo mu ntebejo yes yebare mnonga umurimo gwito muhango no kanyise hururu yo kurinda ebyo muhangwa kandi mwena mukimanyengu ebyo muhangwa byaba bataroni 20 batarho mwe tukagira ngo kizubu cyo rwizo rukoma aza kuba mu muringo gwo butafayo abantu kutware bito kubasima ecyo kwita carelessness orwizo rukwihansi nansi rukaba rutubisaho amizi garoho etero yituzeshera mwe n'umuntu akahura ryoke na n'urwizo rwe konka umumyaka mce ningasheshu mince hwire pressure abantu bakata pressure nyinja harwizi urwizo ryo ndwoma twatansa na Minister of Water and Environment hamwe na NEMA na partners abantu na mnongo murebi twantugambo mugera Ruizi kankeze cyane cyo Ruizi Simon asagumiza muri kugamba cyo cyo Ruizi umuningo ngo gumwe abantu butafayo orwizo rukoma umuyihangwe orwizo rukomecero abantu bakashikana kurutimba mu mushenyi ikima isangu researcher he kuchonoza negera ngo twabatatire mwamana gate myaka 8 kurugera izoba esine kubetacira mizi completely zero koko muri gihe cyo nko tukurya tukagira ngo no or no rwizo rwitu kandi ikwa abanyankore tukabasa kugira ankore tine rwizi mbona munshongere ngo tuteka kurugayo twena umugufu no muringwa tugaroho rwizora Senyumo Gideon koko hano razie byo mebi noreba ngo amize ngaruga kagera icyo kumanyisa ngo hakaba hekizubu kugira ngo amiza gutwino mu rwizi gace basa kubisaho etauni yambara erukorekero n'ihangwe mbona mu college nabo garega ryo mu pipe amize gangizo mu pipe tumasa garoho biru gagaroho biru tumasa kutugawe Senyumo muri yo kaboje ndo yesherenta rwizi ukora kusima mbona pipe hano za kugesheraho icyo kumaza kutunyo twefereza na munonga mwana mutekatekangu age business ninga change program neza korwabo abucuru kwata waba abishomire na nebindi kebe bonke jesho ngituruho ti aba abishomire koreka rujya nguri umwana nakwatwaho orwizi kuruko mantferwa twena mbona Senyumo n'abaturusize n'abari mu studio mutware ureje kugira ngo water is life izo bariko batine ni Senyumo n'amagaranga bagataro omuntu waburije na mnongo muri bwa TV West na mnonga aho ruizo rukuraba akoreki
senyomo orwizoro ndabo mu district 13 tanchira buhweju etweta sauce mpaka umureke Victoria hata kore sintumasa nguru yo mwena hati ko kutugira ngo turiyo umbire bwebora utakwata umuntu mu ngaro mutiyerra na mweno yire harotanture bora echo kwanza kuruka ministry nkambara city mbara district katunjire buriyo bona kandi tutonja ko post precautionary no gagende sereza ogesho gariza kusose nyumo no kugira ngo bari cyo kushireba kecha abantu bake ne cha Simon mane cha nema ne cha ministry obota na nabanyamahuru nienda kumanyisa umuntu wedo turukirize. It is your responsibility to save the environment. Na constitution ne kugaranti ngo bushoborozo kurinda echo pasirwe. Twatugamba for God and my country and always return bar rumu. Nawe cyo senyomo report. Report. Twine app eriyo masimugitu nibageta risk feedback. Waye kango muntu inesha kora risk yo notera kashani yo app yo kaneteka umwanya gwo muntu ega yanatimba mushenyi oba ya inekesi yanakora rwizi then app eje connecting na police na nema nabo cyo kwataho kugira ngo tubase kurinda rwizoro senyo mu rwizoro ni kwitiraho no rwizi witu no gumaho kandi tukarinda abo kuba tokasa kugira nkore utine rwizi tuna abantu abahererero rwizi bo bakore bati aho twirira kwendera ati icyo kigambo cya sustainable living ntimayisa ngo orwizi rubeho na nigukore ki obeho koko kwena kuchikoreje sustainable neno otashisha nicho ko tkabyare muganoje eje mugano utajangwe kemeza eje mugano ebyire kandi byarirwa mu program hato umuntu ogo inekibera cya kartusi iyi no rwizi kartusi chikachuru chemiti chekwerina no rwizi aretse chemiti nkemugano ntabwo no kuba Gurveria akwe inemize kugenda hasi etariye kurandeti beno sustainable living no kugira ngo rekor rwizi rubona ni webeho wenda kubyara byara hemiti ekwicerezebwa etakushisha abahangwa hazo mitome wasapta mukenu hume byenjoki nabo himwa kasenti hato riho oyi hakaka kubagano kuko nyorana nabo bushoborozi ahabwo rwizi wagamba bo bushoborozi we tugire bakore nk'iki bakoze trade order byombe ko abine birahina no rwizi ati basanzwe basakora nari twetenga kwikoko yona igi program bageta chehabure hato wana urebo inetse birashaka kartusi senyomo emizi yace irya hamweje go rwizi kandi ukicuma yangwe mitejo tuyomirungeshe no rwizi hato no tegeze chide ninge ngoma mwene wici biracha utandiko chitemekare beno byare original na ministry of water no kuza forestry bakugambira ekika chemite yoshemeye kubyara erikubasa kurinda obuhangwa kushira kubyare yawe wayisima bitu program yo kugira ngo oturegera no rwizi kandi kiragira kumesa senyomo twireba kweta save river run ndukendera save river run program ero hoburu mwaka hati notsa kurete 15 ahaboma hariya twirukanga abantu bakwirukangira rwizi ebutwiya mu byona rero bakakarinda groups ezabantu abantu batimbe mushenyi abantu bahinga imboga abo twihiremo hata aho tugira ngo koro warjire mu mushenyi wasabye ikinde cy'uwakurekera kubiseho nka income as an income generating activity kuko mu korege twenda ngo buri muntu agira ubujunano zuba urwize reka kuryoke nabwo na sino track atkantere Simon shubona araro mu rwizi iyo senyo none katije hamwe sware mukesho ngankuru turindo muhangwa turwize rwonka bito muhangwa bwona kandi tuyabona no butemu abantu babira batemu aha bintu biranga yabahiri nzo kuri umuntu atakweferaye na kwatesi kavete cyo kino rukono atimbe mushenyo mu rwizi hazo mugasho bwo mushenyo nubwo kucencura mizago ukashangana na national water yakwamizo mukayawo izo ari rukomoro kashagagarika majani enduru abakakoba bayishari abakayi bayishari konka cyafu bwo bwa buri mutsenyomo niyo nogabo otiye karpota otare cyo motoka cyo rukono stire mu rukono rwaco mizi ndu yabo mushenyi bwo ndikurga hano nye nakongera kubatera umurangangu tubyare miti kandi turinde bahangwa emiti ejeshamire emiti erho emiti nebikabinje munonga nangwa na harone muri medicine tereze mbazi kwaka ko kujibyara senyomo of course wasabjire binde wakoramu omiyejego yorwizi aharyezo mitazigana nangwa kurga mizi garko perguru opima higana kurga gakira no opima higana hato ubwo mwanya burya hagati no basa kubyara mu emiti
sustainable tree species emiti okubasa kuturana nayo etakushisha abantu abakiri ndaza abashaye mu ndakika 30 hezi namba yawe si mutokamanya mutokamwera na mnoga kutunga imiteje yes chakwa turi ha ministry of water hari ahamizi marungi konka nyondi ha 0 mushanju 2 mwenda 3 mwenda 8 emwe haza kinagamba mushanju 2 mwenda 3 mwenda 8 emwe ejo razatandikira senyo umuntu we no kubasa kubyara imiti umureta mpishire akonto batugihera bushinamba batugihera bushashe shenyomo namwe niza kutandikira ariwe niza kwemtigana yebijuma turi na program mu mashomero kanyisa evururu yo kushanga turi environment clubs mu mashomero MT yabush qualification yabusha nyina kwereze MT yabenore ekwere kandi batira makasete of course kuza kugitebekana sa konka mwe niyo naje abugira ngo oyinakatuma kukunda ebyo buhangwa nebare munga bakirutije ni shangwa 0 mushanju 2 mwenda 3 mwenda 8 emwe inshonga na mbejo no kutunga emiti abakire nindaza abashaye mwendere kikasha tunemo kino kuzomu mpapura z'amahurire n'izindi program abageni kino binge Elizoba ni Heroes Day mukuru wihanga no konja kugambaho nitwe na Nancy yona nimwe amamanzi toja kubara musiyasa charity oriyomo muri yabo na Jemima katugaruka mu studio tuza program simukana siganse nyumo Gideon aho murembo rambara webare kuturetera Simon na namara kire ntamurebera arakatanchirebe kasheme kuba yakanjira mu America. He's welcome back na nako aratwira naye bare na nibyo byatandika koro bwa president twaba mu congratulatinga kandi tumwendeze ibirungi byonka River Wiz no muri mogwiti twena okugurinda okubasa kurebeka ngo naza kwija hanje nabizo twiza hamisho manyengu mukabate ko twiza batutawo mu kanyungu nataha ninywaho. You know, Mbajang water is life, like he has said. I can't go mazuma. Tukatira kuzira debate. Water is better than fire. Kando koshanga ba water basinga ba fire. So we still believe. Ngwamezi namagara. Tugarinde, tugareberere, tureke kutamukira mwebya. Abana mbatamuza pampa, mbatamuza pad, mbatamu ibikorokomba, batamurika sasiro yona bagitekamo hariho abantu abo kushanga imyanya ibakuturamo hatari umizi and nchibanje bateganisa munonga bukate amizi twatagine bade no biro winji negenda mucara na numwana nito tukutambura tukurunda mizi n'amatungo n'amatungo nugafaga abana babahambira no muhanda just ari kutambura n'awazahari n'abacara babakwate yo mahanda okwe bakuza kurunda ho kutahamizi so mbwene riverizi reka abantu mwe tugirinde tubatwarinda bakazi bitu tubatwarinda n'abana bitu tubatwarinda n'amatungo gitu n'amakagitu kutwarana hamwe asoni eje nshonga program ya system kayicere munegendo misho edacika nasha tunishatu ezaraba omurishahe mwe katuzomka umuro kace tuza kwantugarika n'empapura z'amakuru New Vision Bukede Mutakarga TV West. Necheka otmayangwa kasente ndikabakaragara I'm telling you. Let us call that number tumurebe omhanguzi witu where is Zoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebe omhanguzi witu where is Zoba. Hello. Hello. Yes, hello asibo tasebo. Amazina ganje ni banyetero Zach Banks MC the truck driver kuluga aha TV West. Joni kureba live. Oriono ndeba live. Yego. Nubakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Mazima nazanirizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witwe owe mitwaro 50 shaheji. Masaji wajirebire. Pare. Yaragaramu.
Wandi? amasomero akatagahurra katakurra feeling Mbwenu tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star ikumi hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Orwa kabiri hati ejimpaha ni skabu kwera mara kuzaha bijuma ebitera ebyata hata apo yaya tikabati ereta chine mugasho aho kwati noragigura omugasho gwera beyine no kujinyigo kiyamunka nka wine kunkana bwora bona abo kuba ejo wine nayo kuza kugicencura ngo etaguma mu akantu na era teganisa by the way apo no mu compound na nyenzine abahinji abantu bona bine compound no bokore mbarra funa apo yawe ninge mwibiri 3 ozibyaro musiri omumbi omu compound yawe otubuze tukusomese tukabura kusomesa mwenu kwa kuryokwe orkwenda kwejumbira omukwinge chingwechi rebeka program age orwa kabiroru shahina zechiro buzimazima tiyakufera ombere kwijejuba Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa nechemba gwiguga nechasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. TV West Nehinda we bari wachirinitwe on program ya Sisimuka ochine Jemima ayebare hamwe na cyo butungi charity adachikasha tunamwendeza rabo muri shahemwe tukuretera ebija omu mpapara z'amakuru kandi waje no New Vision yakasheshekeri izoberi yanyuma wazuturebere ubwo mushubuzo mucyara ho bakidnapinjire wahati New Vision yo kujangwa bisya ningashe new details on murdered business woman ne behavior babukuretera omu mpapara or New Vision for ministers miss oath what next izoberi yanyuma bazo turebere ba cabinet hamwe na ba ministers of state bakurahira mu state house Entebbe bitono bagira ngo ba ministers bana tubarahire reba New Vision yabakureterano bahi aha bwenshi kandi hato batarahire niciha ekirukugarikaho bada individuals ndio citizenship saga met Solicitor General page yakashatu okuseya mukaga noza kubano byerebera areba na different ministers abarahire baraganise korachi babukuretera omuri papara or a New Vision 2026-2027 budget trade tourism
to get 1.25 trillion. Yes, budget ihanga of course no bana bagitushomera mu kwa mushanju but namakwereka obwahati estimate so kuziri draft ibakozire secretary neko nefuna zingahi mbitu turebe byo burambuzi obwahati nibuza kwa nofuna 1.25 trillion na nebindi binji page ya 13 noza kuba no byetunjira tureba tin share what a hero is today na nagamengo rizoba neciro chamamanzi bitobo hati no mangu tune population yeminyeto minji yo omisho gabo omumanzi na baryoha babukoretera omuri papara New Vision. Why mob justice continues to rise in Uganda izobire nyumazo turebire ogomuzani wompira gwa rugby bambe wabira ryo mutawona ru crossing oruguto nakaria side yo mukazi bakamunya kura hakabaga kagira to mushuma abantu bakahabira muri ogwe bakamutera baramuhire na chance yo kugira ngo ayehozeho bambe arjuro mu magara genseji bari muno bagamba cintu cha mob justice wono wori mutawona uroria baramuntu batera umuntu ni wotera bakubuza ngo yakora kino batakucimanya beto tureba ngo amagara gabantu gagenzire so huntujumira ekintu cha mob justice iwo rukunde byemzano New Vision yabakoretera ombujire ntumanya empaka za Ankole Cup ziremu nezigenda omisho ntuburayo nebiro biri kutandika World Cup na nebindi binji iwo ine interest byemzano New Vision yabukuretera abwashirinji 12 zonka no basakurisongo waba agents B2 omza supermarkets ahaza petrol stations iwona hora agende abo kubizonka no zakwa no shumari gebyo bice binakurozaho na nebindi binji ebyo mu papara New Vision katerebe bija omuru papara ora Bukede nayo eina makuru menji namba jantu mwala we yali katikiro eyatiddwa abatemu bawereza abafamile ebifananyi ngalajana bambi nukwe byatambwire bityo kandi amakuru bagongera urupapuro rwitorwa Bukede Kafero nti abana abaze ku DNA baweza 3 mubana mulimu kuliko ne yavudde Zambia ya Kafera katari musharu kusaga no kushanga ibyo na very serious so wagira ngo hariho narugire Zambia nawe na claiming ngo Prince Job Paul Kafero mugenzi aho muri Busenje ngo nawe nishe abana bahikasha tunabana abariyo baza aha DNA ahabwenshongejo then and bajanti Iran ne Israel zekubye Trump natabuka makuru ndagoni ndano kwe bagagamba hwaha mapapra orwa Bukede ba minister nsanvu mukaga bebalayide nindeba ha front page bakwereka ho bamwahari yabo abetabiro mukura hiroku kandi bagujantu batano tebarabiseko bebaliwa ate kice cy'abatuseko rwachi tebaze nabo ne barayira tuyino kumanya ebikwata kuba ministers bafe kumanye mbera je barimu rwachi tebaze nafe tutambuze amakuru ngatumanyi cye kibakwatako uno yakubyo omuzanyi wa rugby kiti ekyamuse aborana mupapuro rwa The New Vision na naha bitwongera bambi mob justice is bad twaza kuba sincere unless wano mangu umuntu wamukwata jo tunototi aho nubwo kuba no mangu wakora aho nuwogo wenyine konka washanga ngo tiyo wamwerebera nerisho ryawe just wara abandi barendo bajangu nogu tikabencenda ngo umuntu ogo mbache wanze wamutwara at least wachi ya person LC1 ningo mtwaro wa defense ningo mtwara polisi then okuchondoza kubeho otherwise noza kushanga ngo witotaruwe kandi oshange ngo you cannot bring his or her life back and you will die of guilty until you die so ejo tebire shonga nunji ahabo kugira ngo bo bamazire agatereryo ubatareba namisho gabo urupapuro rwa Bukede rwine amakuru agebye mizano ompeje zaro ezamuheru ninkushabangu naho obase kukangayo urebe rugendo misho munsike yebyemizanyo kwegamba faba byagaranyo nafa batabyagara tubyagare
tumanye nibahe abarukoraje omuyanga liti Uganda mukwatene byemizano nangona nabari umunsi zaheru okutwarira hamwe urupapuro no rwashiringira 10 zonka nikushaba ngo utunje ugenda urushashure uja kwa nomanye birukoga hwaho ushango tafutamburira enyuma y'amakuru na nakuja ngo urasharita rwari izoba konkeri izoba nebiro umwenda okwezi okwa mukaga Heroes Day rebo rupapura urwashora namunongo manye birukwata hizoberi ekiro cyamamanzi kusto muri nyankore nicekiro kumanyisabo nabo benyine abatiremo amana gabo bakasacrificing ebibine na namagara gabo kugira ngo ihangariti Uganda ribase kutambura kugendo misho ebirukwata abantu twena awe yanga Uganda barwanirira ubusinje bahireye banja byabo kubasa kugira ngo ebintu byihange birutwataho base korwaho ababire heroes zombicwe capital umwe na umwe nahura Gideon senyuma yaja unanye banyongereho tingma ango ya naretwamu konka mazimagaro ngo aine chako riri hanga atiremwe senteje atiremwe amagaraje atiremwe time ye atiremwe resources ze we call that person a hero ningashi emas. It is what we are celebrating. Cyo kiganiro kiturabe tweneri izoba ekiro cyamamanzi nikimanisa ki aha muntu wa burijo obundaga mamaza gutkonda celebrating eri izoba okabota roho but impact yabo relevance yabo obwa hati neha and of course twatunje umugisha Lieutenant Colonel James Mwesije naza kubana atwegitaho ari kutugambira ahashongejo onko bwati katizo mukamuro kace tuza kwantigarika mutakarga TV West. Yes, so uburyo bwa virus oburimo Ebola tibwine mbazo gukujita kureka twatuhereze mbazo okureka ngo gwa supporting amagara gawe ninga gwagahereza amani kugerwanisiza gakajishoza so ekirukano tuciyeho emyonye yiwashoza tugitemu ishagame yashwa tugitemu amagara gawemeza mo gajegata garwane so aho no tukugira ngo system ninge yo kuborumu omwanya ugorumu na nabashaho okubi no bumanyirivu na ebije binagambe byo kutambura amizigo kutama ikikato cyo kuyaho morro mbazgo garame myonye washoza ebyo byaba binemu akazibo kaci nutekwa kugenda cyonka haba hariho amani minji arembazi haragamizi naki haza okusinga munongo babotine mu buzima uri umuntu uri healthy cyo kugira ngo jarite buri kanyo rebeke ngo stable tugita kuba stable ushango tine mu pressure toine shukari tobwire mutima tobwire nsego toine HIV uri steady waba uri steady no juwanzo girota okira abakusibura onkabanta bingi mukaga hari ikome bahendera abantu so ile utundo turwara tche ututumura bajunura kugenda kwa amagara ga already bari weak ekitigu tukubasa kurwanisa amagara baziyasiriho manyana yatahamu atorori week twatorebere organ failure so no wajongerera yes of course utakahebwe kindi cyo burwire oburi naco age wawe ine myaka 85 amagara ngagine ibinitenje na namani mache so uburwire ngo ubwa Ebola ndekane gukora ku munonga so nageza gukora summary yo manyiso ubwa Ebola ubwo abantu bashime kureberaho hateze mbere turi mukoragira umuntu okareba yagira umuru rwa makumyana atakubasa ko yimusombero bibiri utatandika kumukwata nje aza kusinga munonga yamaze kutambura kuza hantu ngashati mama ntoko kutambura
umuntu naba ari Kampala umukasheje sha mukaga ryahaniwe umwaza ari rukungiri kandi arara kabare so okutambura kukanyire so umuntu yaje bamanyiso nkobwe oke akumutwara mu irwaro then of course na abashaho ekitwine kucheyuza erizoba nagambira abantu bona aba umudoctors case kugira ngo mushaho okureba umurwire hati umuntu oraje ine fever ene umuru bamwekizamini na gloves okay so umwe vara ke kurugamo ushanga umuntu uja uino umuru ndokuteka nagira konkati naza kubanza jirata niyo nangwa kanze uyabo wanje na mkwasire bonagizere bonanye nija bo ndembo katoragurire konka hatibo protective gears muri koresa kugira ngo zikare mbye bahurire nzazere zihaningi mu bwe immunizinga yawe okay so for now of course tukafuna muka immunization konka hati chamani tukosa ngati tureka ngo umuntu uje abona waza kumucebera ubone iki ubone gloves zo mu ngaro secondary mask cha kabiri birebeka ngo distance ibyo kubikurugaho tubona ko ejwanga nabo konkati ya mucebero mu distance mucebero no twantugamba uburyo mu distance then umuntu abana kumucebera so then of course kwa kutukuja ine tukuna ni high suspicion incidence of high suspicion ngeno mazemoga ne ko ataro kindi egifive gite ya mutosha umuntu kwasigo nyuma azana neza chatakoresha tamisi hatogo ntwatu in special room tumutamu hatuwaza kumureba bataka confirm nje waza kumureba noleka mwaje bata by protecting again kuleka ngo wafuna mask wafuna gloves wafuna sanitizer yo mu ngaro tuamara bwiro bwinjira no bwo murwire mpaka imbara confirm ya sanitizer kaka koko ne kita in case of tambo ya sanitizer ne ita virus nyingi actually majangu akakoka Ebola kinamane macho kusinga kasenyika yes ko karugo umubiri bati ukakata umudashika je ngaba kafi kandi senyi umuntu na yesi ya murumo murumu umarira chikama kumyasha tabora arabiro kwisegura umwe gwa ise jirota I get you yes mnywana witokera nitwe ahabwa program ya sisimu kandi cyo butungi charity turiyaha program ne kwikibwaho aba Swift Initiatives Limited abantu bakora imiyoreko mihango mwihanga ariyo na Uganda kandi this time round baguresere muri mbarra umucayi kaceka ngwija kwa no gutandika ibiro byo kwezi abarna mukago kwezo kwa mukaga kandi tuhendere ibiro bitano byo kwa mushanju aha umurembo rwambarra wanda kwetunjira mudara baronde bucerekare namba zo ziri ha screen kandi nani umuntu wabutosha ninkushaba ngo obwiro bwozeyo obase kurebera uko mwihanga ryawe byotakarebaga wahikaye wowe nakasente byabiri hakasente kace kandi in case washanga ubundi wotizere nako kakatakagireje mushaho noja kwa no bihaho esumu zabo nabwanyuma noja no batunganye nsya ebyo rukwenda no bitunga. Thank you very much aba Swift Initiatives Limited okukunda ihanga ryanyu. Bwenu turiyo mu kiro cy'amamanzi Chete Heroes Day buri biro mwenda byo kwa mukaga no tubanze celebrating amagara gabo aba sacrifice indire amagara gabo sente yabo bwire bwabo resources zabo okubasa kuranga ihanga lyazaha mustari kuko nkurira bindi mu kirako bana mu kigamba bena kasheshekeri izoba twatunga umugisha gw'amani munonga okubasa okutaya isa umuntu mukuru mu ihanga kandi okuteka ubundi kumanya ngo nawe nomwe ahamamanzi gitu Lieutenant Kano James Mwesije kana jakwa na injira ko beyanjura ko umuntu mukuru nabwanyuma tubase kureba ekiro cy'amamanzi ne kimanyisa ki ahari charity ahari mawe ahari tatenkazi ahari yogwe wena ari umuntu wabutosha aho mwihanga katumwakire nabwanyuma tuyongereye yabare munonga charity na Radio West na TV West butosha ugumana mutayisa kagamba n'abanya Uganda abaturikize
nkaha kiro kikuru ekimunonga ekyamamanzi ga charity amamanzi manya buri omwe n'emanzi muninyakirize yo kuteka iburenge rw'izoba aha ruringo omuringo gwe so ekiro ky'amamanzi eki n'ekiro kikuru munonga omu history y'ihangeri ahabw'okuba habw'enkino bakyeta ekiro ky'amamanzi abantu aba nk'oku wagamba n'abantu abahereyo amagara gaabo bakatsigaho ebintu byabo bakatsigaho amaka gaabo bakaza omu kishaka ekishaka kitaaha omu nyamaishwa kitaaha omu bantu bakaza omu kishaka bakarwanira obusinge bw'ihangeri by the way obutumaze nabwo emyaka 86 makumyana nangwa tigire mu government hati obusinge obukabutakabaho bw'umwihanga Sama manzi nagwa kwiho ebirebyo byonka kusya hati obwo businjo bwo bwatamonka amamanzi tuyinaga ebirebyo amamanzi tuyinaga ebirebi habokuba nibakugira ngo the struggle continues era ata continua orgamba ndigumamu obwiro butwatuyina amamanzi agembundu gakwasira embundu gakarwana gakayihaho government imbi yabereho bwirobu gakareta obusingi then hati tuyina amamanzi agumizemu nigarinda obusingi obu nangwa amamanzi abamwe nibagareberaho abasirikare bombi konka hariho n'abaana yingi nka charity abahereye ibyabo habwokuba amamanzi agagira omukishaka gatakubasa kuza mu kishaka gakasingura orugamba gatine buhagizi bw'abantu babutosha kitakubasa bakabiha ebyokurya bakabiha ebijwaro bakabiha emihanda bakaborekaho kuraba babaha ebyokurya buzima babaha ebyokurya babaha ebijwaro babashereka no mu maju gabo abamwe nangwa bahikaho kufa habwokuba nka omugenzi Rutamaguzi bakamwita asherekere ba President Museveni yanga kufutaka bamwita n'abandi batyo abandi bakwatwa bafwa nabo bangire kufutaka kandi hati tuyine n'amamanzi akagumize mbwarizira obusingi tuyine n'amamanzi gaba charity abakusiba hano begesa abantu ebe batakwetegereza bakatugura so mbwene icyo tukujaguriza izoberi habukuba izo barukuru mbwene wagira ngo mweshi nikimanyisa cya muntu wabutosha kucungurwa kucungurwa ku rugo mu mikono y'ababisha hati nkoko nayijanjwere uniform weyi kumwerekangira izo batakwakira umusinzi ubishike imwe waye ojwere uniform nirikanga kare koko boteri kangire kare biri kwikaho no bimanya ngo bakaba bakwatsa amana abo kakanara yinishtinisa n'ubushoborozi amani tuyine cyo kugamba ibyo ryabigamba yananka kandi no manya bari y'abasirikare no yabera shanga umusheje no mukazi bashitamyaho umusheje agira ati umusheje yije kubayishi butor umusheje hatuna nyine birogo cyakoma yego umusheje yije akora ibyo arikwenda uriyo so umucara wawe mwehweze sori yaho noreba aho habukuba umusheja yije kandi iwe no butakira umusheja bayenda kutwara ikintu cyawe umusheja yije so mbwena abanyarwanda hati ikibakunganyirwa mu kireki no kugira ngo bakaba free bakacungurwa nicyo kurebera umuntu nagambe cyarukwenda agenda kwarkwenda araro kwarkwenda akoro kwarkwenda nicyo kurebera n'intunguka giye higura umunonga amina ahubwo abantu bamwe ariho bagenzi bitwa abagambe bareba batabanize ku bicondoza boro no kwitihanga bashobora bo kwitihanga botakirondanjiye yebinyatso kagireba uboro bo kwitihanga bw'abana mu mwena mushomire
bari bamwe baragana mu bishasha byabo bagenda bashoma bo kuba university ziri hamwe ubu rubu kwitihanga hati nakerwa mweda nankayankwata murumbarira kwatwa jyamu mukasheje shahemwe ubworo bwitsirihanga kandi twacugura motoka bukora afande ngo mukabirgo ntirukangane nambenzi nomanya uti ko Imana ivuga cya government so ata aho umuntu wabutosha nto yaganyirwa no kukira munonga obusinge yego ako businge nubwo musinge gwentunguka nubwo musinge gwa buri kintu cyona kwatamahe ukashanganaga ugari friend n'abantu bayirewe hati amahe gaine discipline kukira abantu babutosha numanya umuntu nabasa kutsubura yari bujuri info bakobana mangutene cyora mugore nakurubata bugore info bakobana mangutene cyora mugore tubakibatina kandi babatine bate hati ukubanza bene discipline icya kabiri burfamire hatarumwe icya kashatu n'abatarumahe babigise bundu nanye mbe nateka ngo nambe nanyisha be kari yakashija nanye ngume n'intambara nako edakikemwe no kuzowara disi akakufitira ho mukono yego afande yes no kuzowara disi ukakora application ukaraba polisi RDC akagitumu district security committee bakakusayiningira mukashuka kwate mbundu twenyine habo kuba nogimanye bagikutrainingira omukadaship bagikutrainingira patriotism so mbwenu izo bariyama manzeri akajure kitini sakembundu cy'abantu babere bayine cyamani izabezkorese bweryo eryo bayiriwe zaberezirya abazugu b'abantu kandi shemere kuba bakumba abantu marati kinduka cyarugumbuzugu w'abantu cyazumbukumba abantu zikora aho zishemerire kubana aho shemere kubana zikora zikurinda zinda cyarte zirinda mwesige zirindo mu cyogu mamweta Bridget shahiku ikumene ibiri ikumene yemwe nimba nimporera muri hano mutyankana tuba twagurikire kare twashira okarabere yo bwirobo abo kabasheje bari mu muhanda ubase kuvuga n'abashije ba uniform nubabere bari abashije amanyo bwirobo abatsigara tubasheje konkati no bugana n'ingorora nko mbwiro bw'abamini hati no bugana abashije n'abakazi bona n'abashije bari yumbitinisa byabo namazimo yes turiyo tureba aha Heroes Day kiro cy'amamanzi n'ikimanyisa cyaha muntu wabutosha Lieutenant Kano Mwesije wari munatwara umushwekeki kandi nicyo kurebero cy'amana munonga umwihanga in authority yo kukigambaho abo kwantumanya ngo atandikire nacyo ayizire nacyo atambwire nacyo kana naho hitwahika byona nabyetegereza twantwenda twongera kureba bwirobwe afande umuntu wabutosha gumu kugamba ngo nawe hine kiyayambereho umukuraza babire mbarundo businge na nebindi kutukugaruka nkahamaka gabo ngo twine kuba natugashomeraho ki ahizo bankeri erigeciro cy'amamanzi umuntu wabutosho ya mbere kandi wakoze mu muhango amakagabo ntigashomeraho ki ukubanza bakarita ubusinge hata abantu bamwe nabatekateka ngo kante rwana kwabwe ibintu kante rwana manya kutukorera biturkwenda sechuwaringa future turabakire karake mutabano wanje nawe manye ngo baramwiha bamurebera kante rwana kugira ubusinge ubusinge ikintu kikuru kuwarwine igendera cyawe kiwagendere cyo kureta ubusinge mu ihanga ubusinge burumu achievement number 1 erkaringa by the way percentage ya man then ekindi umuntu wabutosha twine ministry ebakweta ruwero rwenzori triangle ne kavaringa ebicweka byona ebyarwanira umurtaro ati abantu abayambere umurtaro nabaha ministry yo abamwe bafere ibintu byabo
nebikompesetinga yego abandi abahereye ibintu byabo bayina akasimu baketa akasimu akantu kake nkakatine kikakuhindura cyangwa baferira bayina akasimu akuba kuhereza konka amahagabura gasheke gahagarikiriho abo kuba ari ubusingi gahagarikiriho yego bakoze isubusingi ubu amakagabo kugarakaho makagabo nabo ngatora umusingi umusingi ngo mwoba kwenjoyinga hati nyowe nyowe bakankwata tagagire mu cyaka barya bafunye ente zanjye bazitwara mu katare kuja kuncungura bakana bazigura ke ziriya fundraising ente kinana plus basitunda uwasiringi 10 uwatano the highest bidder kana boza first tangireyo mazima zanga kucisya aba bintu bazibatundisa bazi iyo bayigendera hanga yije yanyihira yuko rabo mundijo muntu mbwira hati ukoze isubusingi ubu kugaruraho ubundi ufite nka 10 utagi kuba ukikomora ranches ingina ubundi ufite nka 10 haza nabandi nukoko nabandi nukoko mbweno obusingi koko nagambira ngo ngo umusingi gwentunguka obusingi ubu no bukozesa kureba ngo byawe byagarukaho bizima kashiranga butaragamba abo ubutaragambi twababona boyine kandi abafire manyemto okwehayoko akafa abantu bengi munonga kamuguruke mutumbe n'mutumbe chenchezo umuntu wabutosha kugira ngo na waboyine cyo kurwanira imbere akurateho wayenda nofu completely why not by the way your patriotism ukundi ihanga yawe ushemere ko yamagara gawe no kurufero karufera ukabonye Uganda ecyo abamwese tiketegereza namwe nicyo kurebera kayimo abanyamakuru nozaho kwatihango rushubura utsigaho kake uko abantu bakunda mpanga gabo agatungukire kare bene bakushereka nivergaba ugire cyo washitamera for purposes nabo bine bizubunke bitwinde konkara babishitamera ngo batakutazi ihanga ryabo konka Bridget yatunga kazindaro nashaka ihanga niwe yarziri kurizara ningo no shoti yartwara umurufura kurubanga agambe bitente utaza kibura deraba ba politician zaba abandi yaba tatungire bwebembezi hakiri ihanga ruho akwigerero cyane kutungo bwebembezi kubara kumanya ihangere kargahi ihangere twarisyahi kandi shemere kwikaye kandi obwabutunga aza kutegeka baje abariyo nasisi ningabo bitoza oza kubategekuta yes uza kubategekuta hako atubura umuntu wena ngo nategeka nambwenu abantu abamwe batahare bageraho nashibazima President Museveni emyaka yona enare muyotegera mundijo muntu mukaba mutamwena mukafomwa hoho enaremu inabantu bingi munonga konka ntacyo basa waza kurutegekota icyo ntacyo basa okwebembera fashion I know ninga tokufurira cyashoka bani wa kuzwara myenda ngweriza banatamwe iki mwenda murungi ubukwera Uganda coat of arms omukasheshe natamwe iki bwasheshe natamwe iki bwebembeze ne sacrifice umuntu yana ki sacrificing umuntu yabana ki korihanga ibirhemerere umuntu yana kiriyoreka eyirukuza ufukino rero tugira abashungwa batugoye mbona reba babara umusheje kuzira yego mbona hona ati ko kubana reba ugwamereka ubutsigazi bwarwe Donald Trump
nawe kanoshane byahanhaje nawe kuri byahanhaje yakane yahanhaje kunka abantu babo bamwine mu bwesi so umbwenu eki izoberi ekiri yagumire ndijaguruzobwa no kwenda kuoreka kumanya abanyarwanda ngo batayebwa ekitwarigire ecya kabiri kumanyisa abanyarwanda ngo tushemereye kurwana n'amani obusinjo bakaguma safeguarding Chatrest manye ngo tukacheza twakibikana akariho umusheja wa kigabo kubegambira amazima akara kabare ayetsimbere bamye ngona amazima tukunda munonga akari ingini ngini yatukunda konka kizibu cyawe tukwa sente yego nicyo cyaza kugwisa yabagira ati esente barazifuhira ngo mukazi ati waziga bataruzitunga wazi kwatereryo nzije ati mbwe numwayenda basinge ko ngo mene sente zanjye kandi bamusiga gumane sente ngo sente no mujenyarire mbwe no businge ubu sembere kufuhira kechikwato chamani akaburo wabuzana zandamu so muntu wabutosha obusinge ubu aburinde nkemboneye completely habo kuba ni nubwo musinge gwa buri kimwe cyona hata umuntu nitorofuye ko kashata afande nka ebicweka ebyarugire mwimwe abaturetira kasinjaka nango namwe babagamba ngo bakafa baruta maguzi nabandi bakafa bingi n'abasirikare hate bicweke byo bibire bitar relevant nana obusinjo obuturiyo tutambura bo batungiremo bata nk'abantu babutosha abe bicweke byo byarugire mwimwe kashe bicweke byo nango tibicweke byo byarugire mwite twenga ebicweke bya Uganda twena tuka abuko Uganda abantu bona bakarwa mu Uganda yona ego yes tayine kicweka kitara participatingire umucunguri ihangire mweno hiraho businge ikinde kiba benefitingira habo kugira ngo ikinde kiba benefitingire ntunguka ntunguka hatu wabana utambura nyikiro norebe siyona ne yaka ibyo ni nyembikora nimba nintaha za shamunana obutara na hatari mashanyarazi umuntu ene kasora ke namazama namazama wareba factories hateze ibijiro mu ihangumu buri kintu cyona kikakiraga Kenya yego buri kintu cyene kitwabire tukoza kikakiraga heru hata bayidewe bitidibirire namazima ntubugura na sentenje abantu bavuge motoka manya bakushanga muri yango gwawe bari kubuza iki bakuguza hamuri yango gwawe ngo mu motoka ngo jantinde tere leta hoye nanka kinkwenda hati umuntu wabutoshauna ntari kugoberamo intunguke kamushanga hakwi kamushanga nko kunakugambira imuhati ekirungi cyanyu muri abana muzeyi wo habeho hati kuzarirwa mbusenge bwa muzeyi konkitwe kureba kaje kibati yego abamwe n'ababere ntabwo bine bintu konka bakaba recovered no bushema kubyamo mukaju amaguru gakashore hero rero kateka ngo yesheretse kweshereka mabwa ntabwo batari y'abasirikare kuko makagito nico manyise nico nayitegereza okari yari mukaju amaguru gakaza heru nubwo bushema nabwo kikaje abayinente entika kukiza no kuraraye kandi ubwo manyana bono hati atwagirire government imbiezi kushanga abantu bogesa emyenda ebinanka byo mu papayi kutimbarayini kutimbarayini ukargo mukasheshe akishukaro kagitunga shahi 12 ninga nawe kahwaho of course umunganda nevino yes kashango wite efuka ya kiduma leta mawakana ngambira bakaza ku urayininga po imyenda kwawe n'ubwenda bukutukura butunguru bwa UPC rerera kandi tabuze recent zo kugura konga tuguru tayina haragure kuzaza kashaha mwenda yashyaho gagabira wayusa to guhaza mutabana akaza mucaka I know umwenda gwagere kwakira gatahano uri
hanyuma yo kwemerereza eshahazona zeshahazona mbwene hati nubakushanya isambu yangu karungi munonga mbabireto mukabutura mbatera oyo torande cyo kwenda hati cyarite no mugore to kubatanisa uko mugore ari kujwana uko cyarite kujwana tureba relevance y'ekiro cy'amamanzi aha muntu wabutosha owahati yego TV nyine yo mucenge nayo muri yango abana bahindura cyane nyona nyine nzaka kashi ubogere yo mucenge no mu muryango TV keriemu UBC Uganda Television hati TV zino butande bata TV West mwinemero West yona TV tayari manya girota hati hekuru no kurondizina I know bukede manya bugira butabaye bukede wano na tu bashija itwa abakutambura uko abakoze mu nkiko z'abantu ko kuba no gamba abo kugambira abamahore abantu bakira ubwingi namazima yego ubusinge hati kandi ubusinge tugureba ngo bukareta nemerumo nanjye nico niyo enjoying mushike kekere TV yo Uganda Television Bridget Kare kandi ofundana nanjye Bridget Kare kana yanto yes ninga hati nanize so entunguka tunguka icyo muntu wabutosha yagubiremo ubusinge bwazire ntunguka kutwika aha meadows afande meadows ezo nezija zitworeka cyitwe nk'abantu babutosha numuhereza bariya mbaha ito bizire na rujuba nito tukata mutwani we are just there kandi ko riyo munyamahurire hora ko baha meadows buri mwaka kugira ngo bakereza bariya pon ndiramatsko amatsiko ogiremo iyi yego amatsiko ogiremo iyi by the way hati ariho meadows z'abekishaka yego ariho meadows z'abarwine mbwenu kuko kandi hariho na meadows eziba kw'abantu ahawe bakozire hawe bakozire so kiri relevant na n'abariyone barwana ndihanga hati completely hati cyarite osavingire ihangera kurabira mu kugamba aha TV no mu kweshongora mu kasheshe RCC ninga RDC yatsindwa yakazina kawe kandi akagambe byokozire komitiriya yashanga bikire kutunga medo no tunga medo yego so nitwa bahati izobera nturutunjiramo kandi ugize ngo no shangara bahaba serikali yego no habana yingi yego by the way no shangana bahaba serikali abamahe haba polisi haba prisoners nabana bana yingi yes uriyo mu kite cyakozire uriyo mu izobere afande twari celebrating nko kutwire turi celebrating nogira ngo itoba twire barutunjira muri yabarizero witu twija korara ryatuborera relevance abo kugira ngo twari celebrating akabutosho kukitura kanshi endware nebora ebora eriyo mu ihanga ebora nibagira ngo twerinde okweteranda hamwe hatwo kuza ku celebrating kutura ntejesi yona nihahendware hati icyazibira ku celebrating akabutosha kugira abantu bake bakaza mu set house bakakora umukoro no kugira ngo tuyine ndwara y'Ebola yego yes konka shoyire hecho kuba ku rate izo bankeriyo mbicweka bitu itwa abantu babutosha netuganyirwa mututa cyamani okubanza kuba ku leta abantu bargaheru bararum barya babyama batsiga musente abamwe nangwa n'abakunywa banywa aho ntuta nibyo birunze nk'ibyo byo kweshanje banywa n'ubundi yashemerwa
atsigera muri giti kiteteye abicu banje mbamanya kwara utabaremera itabakatweje so kwara bajenye yayaraje yego atsigera kiteteye so izabari yasigara natenda Heroes Day yego so mbene bore twuzire kwe buzima nibaraganyirwa mbatyo mpora yes n'ikindi bareba barkweshongora mbwenu wasibaho in stress na yuko ekomo yes magaragara kabuto okay babarashira nitwe program echere system ka tucine umuntu mukuru mu studio turiyo tureba abukwatena na Heroes Day ningashi echiro cyamamanzi n'ikimanyisa ki aha muntu waburijo baba ba celebratinga iwe no horangu ni woriyo mabariyo mba celebratinga baba bacigamba hinde kiri kukwataho ninga just no churumbe tebyo no mbagambo otetsa kingururokwe ningo teka ngo bundi necaba mahebonka bariya abutkugira ngo bakazo mu kishaka barwana deno kahendera okwatsizaho twantena mutwongere kuciza buziba turebe relevance yacho ahari nyowe naniwe omukazi no mushija omuto no mukuru turiyo ntugumiza mu afande umuntu wabutosha na churana ndakurebe bgambo byawe ebirukwereka kugira ngo ekireki mazimane cyo mukwata harika kukireberaho ikireki ni cyo mukwatiraho kimwe habo kuba wareba nka ya NRM amanyemo kubagamba NRM mugira ngo tubagambe by'ubutegetsi kuka niyo yacungwira ihangire kandi niyeri ombwebembeze mbwenu wareba ingendo aho ya NRM patriotism kiri kintu kitugeza kundi hangarita kukunda yego abantu kundi hangarita ikiri kintu social economic transformation kitugeza gukora kureba ngo twarga umboro yego by the way uboro ni choice yes afande yes nzirwa nashanga ekatari munakatenangwa nako nangwa nembwa atari munambwa ego choice yawe yabe yo kugira ngo mbwegenete kuzamo internet kuzamo koko nete kuzamo nebizamo ntari mwana woha tikwetengeza umwana warwa ndeo abana bo habona bakira umwe babana hopeless kana baba bakaba medozi sho akakora atanate medo njijo nanakasimonka ko ati medo no gihamye ati nye ezezo kureba ni ziriya nyoko kunindi kitoki cyanjye kinahinga mu rutoki yego kanyote twanjye teneyo munanga akikugira ngo bworo nicyo isi hata abantu tukumanya ubworo niki n'ubwiga niki abantu buki ubwiga nibareba za gorofa bareba kuvuga amamotoka nibareba mbwinabo nabarengire konko muntu orkweshyira social needs zawe nyina kajukange tikare mumera imbya manyegorra ni India at least 3 meals a day nokogaho ni ntwara umwana wanjye mu ishomero ni ndaguza naba ndwire na family yanjye uryumubwiye mbwene ikintu kikurema cyarite ngaicho kandi nakirenzire na ikintu kiremo abafamutumu aho ndenzire bafande aho ndenzire ndio mbari yabo agamba abarenzire abarengire hati wazo mbarengire nyowe kazomba ombar kwestya nyona Bridget kazomba kwestya ebiturkwetenga buri izuba twababagiga ako hati afande kinagambere cyo ihangande teka
ngo habire mu kweyendeza na no kuguma omukarande ako kugira ngo abana b'abana ba Rwande manya byakatori hatoshanga ngo omuntu omuhiwo mushoro narunda nakasente kacheza kurundanwa bakashashura umwana wa nanko bihayo bakahereza obwa minister kandi bamushashura sente nyingi barukunyunyute zanje ezi niho mukakoko nakabuzi na nakitoke canje zigenda zigaraka zaharyogo ubaho bwa minister ahabo kubana umutabano wo mu Rwani then hati mpendera nyonyongire kubo mworo ureyongere ko mugiga bo kugira ngo Heroes Day nemanyi sogwe mbere nindeba cabinet ibatori ne ejo bahati yego kane wogirebe ndirebere mbere harimo abarwana banga ngene byo nabitondora nimbikafande ebye katara bitondore nyongo ndabika mano bitondora hauko bangwi yego nubana batanu bachimbwe n'abarumo bachimunonga bayiwe urebere cabinet yeminyeto almost true konka mbashabo nabana banaka bashobora rihanga nkururo ko nubagamba itarumwana wanaka toro nabanye Uganda abashyikire ku butunga mbeno jangu nyoti kwenda kusiba ha TV ahananye bandeba ningamba kugati korfayinga kuzo ego kandi kujya kugira ngo cyarite ecyo bamuhereye hakwa n'umuhara wanaka pana cyarite arashapu akashobe by'amahorege na shoronzi yagiye bintu mbweno fo kapita meza mbweno baza kuvuga no otine cyari kumenya bamurunda hango ko nibenda kuringaniza yego hauko warebanka katigeze cabinet itwantagamba yego even no kwato kuno ihangariyo na Mariye Tororo ubwo no wihangere ubwo no Rugando ubwo no wedine konka mbwe n'abanyayuganda bitu ababa tinkugiye ngo batamanye konka abakugendereryo ntushanga wihaye abantu kabashatu bano areba geno yemwezi ukareba amanya geno tumukunde ukareba amanya kahindo tafire ukare baba bange mabahoyo kandi obwo yaburo mukuru nabwo genda bwira out of the 78 cabinet ministers harimo batanu nubo turiyo ntwetse ba nubo bakugwisakagwe kandi bagwisagwe shubwo tugera utona abantu nabo kubine contribution yibakozere kandi amagara bakigina go kutu bakigine yego kubahereza so mbene bayibewe NRM cyabanje kurwanisha kayiho mu ihango sectarianism okwebaganisamo ko kutine kwebaganisamo kwabereye ba government za kare government weri ya barango n'abarango bo weri abacoro n'abacoro bo weri yitunukatugo n'abanyayuganda bayibewe cyarite tikwenda kwetengesa no shoma dini y'ibiti dini yo kareba abanywani bita ba bedine yo busaramba kurwe bajango ngo twanya twaba bityo bagira ngo twanya to muri to kiba kugerera ko bahambiro kiba kugerera ko no butasimba bayibewe ndebere no barahira ba minister bamwe muri bo ndebere no barahira yego mbuyoboye utakorera bazakuraniza higuru ngo bemerize yemerundi nkeberesha tu apana kena ningeje kandi ecye kuberetyo ecye kuberetyo nacyo no rigirira population ko kwingana okuturu kujibagana yego hatiwe muri abasharambangahi muri abakristo bangahi muri aba protestant bangahi n'ikindi haza yoba yes abayeyo reka baza bayibewe NRM n'abantu byari baretingire kabasaramba kabatashoma yego hako mujuka katsiga yatemiyoga yitu yatebandamira yatwita umujungu emiyoga yatsigira yatahar kubaganisa mu madini yego abakristaye mbabe bembezi abakristo mbabaramuzi ngo yabachikoze abo kubana umugamba amazima abasara mu musharente yego
hati NRM niyihereye buri muntu abare kukiha yafande ejo bare bagiye kukitera mukagiterera umungaro ranazitera nazitera afande buzima umujungu akatsigira imyoga yito akatwitsira akatwitsira siramu sharente kandi bariya nabo ubushobozi babwine n'amagezi bagine no kukiraga baboje ubagira ngo babe bembeze yego naba bwagira ngo baba babiki hako abaye namazima babe baroye yego babe baroye ababebe rero abandi bebembere ko kati noshanga president ariyogu kati kurebera tamadini ganyaga bateganisa president n'umweto umukurstayi imwe babishomera n'umweto umukurstayi vice president n'umukristo yego prime minister n'umukristo ba prime minister by the way prime minister plutôt n'umusiramu n'ikatugu n'umunya-Uganda okwari kubasa ogwayine icyo cyenyine kiri kwiza obere munonga afande twaza kuzaho mukahomera afande tuzomba tuma bw'abashubuzi basibona abanyaboti cine Lieutenant Colonel James Mwesije kandi no mu mamanzi gariya abagira umushaka bakareta obusinjo butwine kandi arabira mu generation zona okugira ngo icyaro kugamba nakimanya kandi nakikakasa so ninkushaba ngo gumeho kuturagaruke uyongere kurore bigambo byakanwa cye ubundi ukayongera kukunda ihanga ryawe program sisimuka utakargaho Kimanya ngwendwara yo kushanyarara ninga shi stroke okwendeka amagufa omugongo nibumwe habusasi oburu kuteganisa abantu bingi abuturu kutura nabo omucyanga cyeitu ahabwe nshongejo Radio West TV West tukwatanise na physiotherapy clinic nutumanyisa abarwire n'abajanja b'abantu abino burwire obwo bwa stroke obuhendeki bw'amagufa amaraka omugongo hamwe n'abana batakuraje ngo nihija kubaho bujanja bwabusha free screening no kumurizwa ahirwara rya physiotherapy ebiri 12 kwa mukaga umwaka ogu aharboma plota 25/2 abdara rubwa road heyina university okuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 zo mwabazo nihija kuba haro no kumuriza abantu abo bona abino buremezi bwo kushanyara okhendeka n'abashemezi kwenda kumenya biri kukiraho tera notu mushanju 8 ashatu n'itanu nkaga nibi ninga notu mushanju 3 14 ashatu na 8 ebi byonna nibikureterwa physiotherapy clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West. Bigger, bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Empaka zo kuronda muhinjo arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje milioni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka
eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Ombere kwije juba. webare iwe trini twagwa program ya system country cyo butunji charity omuhereza kandi tukine Lieutenant Kano James Mwesije orabiro mu generation ze zona turiyo tureba habikwatena na ikiro cyamamanzi cyete Heroes Day turiyo celebrating izoberi ekindi kutwara mu cyogo kumanyisa ngo tutwa celebrating akabutosho kutukoraga aha bwendora ya Ebola rimwe yetoro rihanga erimune tutegana santu jezo kugikontrolinga kugira ngo amagara gagumize mu gace ziramagana ko kwengamba y'abanyankore kwetwire wowe inamagara ibintu noje no biyunga handa hacembo nikitaka twara mukohibwa izobera twara celebrating kabutosha tyo tureba relevance ningashi ekiro cyamamanze kiri kumanyisa aha muntu wabutosha munkirize ngaruko wafande ndebe we nakireba ata twaza ha relevance afande ngire ngo liberation eje yabireho amamanza gagutukureberaho okugatwarize tukahikomukire ko businje ngire ngo umukurwanirira kwabo bakarwanira bagarura umushija hansi bakutomukaza higuru nyo kandebire emyanya y'amani tuje nitwe turinka abajijiremu ngire ngo tukatsebuka kuri yo muntandukwa then relevance yazaha bakazi munongo kukira habashija what might have gone wrong or right yoko kutera angore tumuriyeha by the way government yi ninge kireki uko kireki nicyo cyaretere government yego kireki kikazikura ibabere bishirikiro hati NRM kuya hero mukazo bugari yego kuyamwereke by the way abakazi mukamufundikirwa muri yoko nomanya no basa kufundikira ikintu kirungi uri kubana rapote kubasa kukimanya yego kuyafundurire umucyara umucyara yagira uburyo kwaguruka yonka bacu bayite tumwatikize uburyo abacyara bagira uburyo kandi abantu wanonda kuringaniza abantu hati naba nyine niza kwirukana nakana gato wabanonda ngutwirikire hamwe kabanze kwirikeho kilomitisha tero ngapurati ndeyo bono tandike mbweno mucyaro gwo wabero ryoko kuwa kubanonda ngo aryeyo nawe akayingana na mugenzi we no mutamwa akakurengaho for example emyanya y'abacyara parliament hariya hori special iwo ko mucyano basa competing nanjye hagwa bashinje konkanye umushetinga competing nayo hagwa abacyara yeah true ati bahamwako kandi ko babahire mwako cyashitwa cyeyorekire
ngo murebe ko kutikira utakukimanye icyo akimanyira izo one bayo takakena ari icyo omukazi yatsigara umuka neguma mushatsigara umuka nebe disorganized anya hino utwarjire kutaya iriba kafira amazuru umwaka gumwe ike kahinduka hindukira kimwe complete we yarayikatse umushobwa bari yahe bikabe bitakakoze ndije yaguruka arabajera ajya tuwe kumanyisa kuri yafire kare deka kurera are munonga akabaho cicenge nangwe bazugeze n'icyabutosha he byabutosha ha hati nyoka wagira ngo unyere kitanda ninkibya mu musande takakinduraga mburire hati mbweni tabaku abakora n'abantu munonga abakuze mu nshonga z'abantu ko kwigurota ofisi ubumbere kiri RCC RDS bakiteganisa munonga konko ubumbere kiri yoko omukamushi yatonde kibanja omushiya naguzenju omushiya tinyero kutwara abana omushiya ugira tukanda kazachizo mu irwaro yazana abana babiri omushijo shanga yatoretse ugira tumushiya abata yego konka wareba bakazi uko bari organized ngani ngambira abantu ntabakazaba mu kikuba yambaho nambona bakazi tubarukora pute munonga we are still trying hati kikuba yamba himwe nicyo tubayibera yego manike narabara iwe akasenta kakokora kakorebera mu magezi hakange umwazi mfuterere simu nguteze out tiriya kange tukezaho iwa kaguma kafundikiye mu cyukurebera abacyara batarakora pute munonga hati wari kabinet y'igitwante gamba Vice President, Prime Minister, Second First Prime Minister, Third Prime Minister, Minister for East African abacyara kandi bakora imirimo yabo uriya ureba bakora imirimo yabo tujya ngo abashete bakora konka atariho kwingana umukora so itoka sinja kagireho tukakora isenko kucimeko iyi mu mugobere iyi mu mukagoba amakakantombe kaganywa afande no problem bayiwe no problem kuya abashije batakusimana baba banakira hati mu mukunde birungi tukunde ntunguka ebirungi nangwa gantu ebirungi ekanete ko shete manya mwana ategara ot nyokuza kuza kwishuka no gure sate no babaza banyusti I know abona kamharawe abona jatkuka shida ngamukabanye atona mazima igikuri Christmas tugura kashuti niyo tafira ina gahunda siti yawe riye nkuru no problem kufayo tinkumanya gumuntu ashimire drop so bwe natokore ngo abantu babo twatufurira abantu bamani namazima akasinje kizire amamazi gaturwanarira we are celebrating we are enjoying nani nshabangu tutunje ebigambo byahamuhero afande akire kariyon kahwayo ahizoberi eria Heroes Day na cyane cyabasika utworeke imbero kwera atambura izoberi okuturatunje ubutumwa bwa president nyenda kusima munonga cyarite na management ya TV West kandi nyenda kugambira abanyarwanda nk'ibitwante gamba byona ngo muri kazaramwe tutarehemura izoberi tugumizemu tukurwanira obusinge tugumizemu tukurwanira ntunguka tugumizemu tukora ebirungi ntambwero nyenda kubasima munonga nase kusima kugira ngo kumwishyura izoberi President Museveni mwamugarira mbwebembe na NRM government abo kubani yori kukikwege akubasa kana NRM niyo kubasa ebibindi ebi tebeti byehugize basigara n'abashabuzi tebeti byehugize so mbwenu ubutumwa bwanjye nubugira ngo izobere ruyare tugumetirishike ngo rikacungura ihangere kandi targarika yitwarigire
twese demokarasi abantu batera karuru basima umuntu wo basima ebi byo kumanya kutembe ntebe kutere biti kuza kwirkanga za Amerika kuza kuronda mu kutwita twine capacity yo kubikumira ejo beti we iwe shomo history yihangiye no president urebe mbe nangwe myaka 10 azakagumara mu magezi go akaguma yebembera abantu bari kumukunda ntabwo bikorwa zimazima ebyakoze nacungura ihangire kandi byakoze rakutungura ihangire kandi byari nayongera kututama nambwe hati ibintu byona bikoze hati omuzugu twine ugutemere korana imwe na yitwe mwamuri ya hativya no kugira ngo tugambira abantu bahindure entekateka yabo bakore munonga baryombura Hebya kama kumyasha twewe bitaka gire musente. Jerbero poverty line. Bizo musente. Yako. Tenu rebe Uganda kuyamba burayi. Webare mnonga afande. Webare ariyo natureba kandi nuko twahindura tuyakacwe kaka bituntora mu cyogo kumanyisangu. President wihanga naisha kuba nagamba ahari hanga arukurabira mu State House. Kandi arukurabira aha TV stations na radio stations zitwe no mwihanga okubasa okucelebratinga nitwe ekirechi echamamanzi nishabangu oteho television yawe ozaha channel ya TV West noisha kwa no tutunga buterevu kutandika na Shahina Garahiguru ezeshonga nsagwa tuzine turi kuzitwara omisho President wihanga Yoweri Kaguta Museveni arukugamba nitwe na nabamwe bareba shitamina nabwe ahabwe nshonga eya ekiro chamamazi cyo butundi charity nagagumagari amazina ganje nukwe twahenderera aha kandi nsima afando kutereza kirece butosha nejaha abasa kutoreka ihangere nahirugaruka ngo yabiro mukuru egenda bwira so we are not that type to at least ntugumana tubareta okubasa kugira ngo hagire owahonokaho ugire cyo wamanya oyitegerezaho kuruganaho kuza obe patriotic twahenderera twakwakira muze ibitsintsino na wazane party program ekiri sisimuka